Hello, ani khazana mare kaching songno phongko sangjaro PM Tripura ni bisingti jotono khakasang matai hambaya foro norong bagai video salamati phaika omo hangke CISF ni Central Constable Central Force ni bagai hangke naro no ang koinai video naina sekang PM Tripura ni bisingti PM Tripura no like te share khai mani yagulo subscribe khai nei bell icon click khai ni bangoi hangke naito video no sayo naitongdi khazan mari kising song video no soyo naitongdi naijoro omo hangka video sanamjak mani hangka CISF ni bisingti sanamjak mani omo belai no kaham ko kane wanso kana norong bage belai ni video naithok jagan hene wanso kang norong no post hangka constable naidi ar only 10 pass nango আর বনি লাস্ট ডেট হংকে 22 অক্টোবর 2019 বনি শেষ তারিখ আর বনি স্যালারি মোটামুটি কাবাং কং নিহিনি মানো নাইদি hangke ani khajani mare kaching song ang norong no boni je full notification no talangi phone goyano oro tam nang boni qualification busuk boni salary busuk norok video no soyo naitung ang norong no koinai ani khajani mare kaching song norong bage je notification kok samani omo hangke naide omo norok video no soyo naitung di naide omo hangke CISF constable tradesmen recruitment 2019 video no soyo naitung di naide omo recruitment organization hingke amo Central Industrial Security Force CISF bani CISF ni full meaning hingke budino sayo naitongni alboni post hingke constable tradesmen norok nugui tong naro asuk video call ko khlaili ang norok no hanu kisa mane jebo sajanai bono simi sauni khane rewano norok budino sayo naitongdi আর who can apply hingke amo all India eligible male candidate can apply jara male rok borok simi jara sala rok borok simi apply khaimanai hingke asa khayo o video naithokane hine norko video no choyo naitongdi আর job ni location hingke naidoro nugui tongna all India আর apply mode hingke amo offline tiongnai by post bisingtui আর poni vacancy hingke tam talajaknai tam talajak yang belai ni kabang kong naidin norok oro nugui tongna cook talangjaknai coupler talangjaknai barber talangjaknai washerman talangjaknai carpenter talangjaknai tebo kabang man tong oro sweeper rok painter rok plumber male electrician amtui rok talangjaknai ta total motamoti kabang no oro post talangjaknai oro naidi korong naidi kabang kong nango amtui rok nasu kabang sauni video nasu kolok khailia naidi oro eligibility candidates naidi oro educational আর qualification hingke naidi oro nugui tongna tam talangjaknai ang tasing samani hai amo bootmaker coat carpenter amtui rok talangjaknai belai ni kabang ko ang asa khayo video naithok jagan hine ar boni age limit hingke naidi norok oro nugui tongona a candidate must have age between 18 ni siming sengjagoi 23 years 18 ni siming sengjagoi 18 siming sengjagoi 20 years jora 1/8/2019 ni bisingi tongna nangnai poni boyos naidoro relaxation hingke naidoro STHC hingke 5 years te yakarjak আর OBC hingke 3 বছর te yakarjak ar amtui rok sana thanglia jingta ST kokrok bai sanai rok hingke borok ST no Tripura jago hingke ang sini ST rok ni bagui simi sasinai আর oro naidi general tai OBC hingke only 100 টাকা nangnai boni apply khaiyani আর SC ST hingke exam pet abo ulo mane notification rojaknai ang boni amoni notification naidor ang tolani description ang olo ritwano amono amoni je link notification link na ang ritwan tolani description o
selection process hingangke physical efficiency test pit amterok hingangke norok kolo amterok tote sara nanglang nang asa kai norok hani bujiwano amterok ha tam nangnai writing test rok nangnai ha medical examination amterok আর norok bidino chayo naitom lang norok koinai ar boni iko running je omo ma khainai hingangke omo 1.6 kilometers no norok 6 minute 30 second ni bisingo norok abo complete ma khainai ingkana je omni bisingo norok complete ma khainai ar boni physical standard hingangke boni category rok oro rojak tongo height rok rojak tongo chest rok rojak tongo sabo busuk kharjaknai sabo busuk longna nangnai sabo busuk mani body fitness rok nangnai amte no phonoglia sini directly amono khaichinai sini Tripura ni sini Tripura ni hingangke naidoro notice all notice ni hingangke 165 semi nangnai hingangke amni body rok hingangke 78 ni simi singjagoi 83 semi nangnai ar boni how to apply hingangke naidoro nugjagoi tongo how to apply the application form should to be sent to the concerned application receiving authority along with application fees of 100 টাকা nangnai postal order post office ni bising talang or horjaknai mo hingangke download notification naidoro important date rojak oro application start changjaka thangnai 23 September 2019 ni bisingo আর পনে লাস্ট ডেট hingangke ang puilao sajako video ni puila video mo last date hingangke sengjaknai last date hingangke amo 22 October 2019 ar boni download notification khaijaknai hingangke naidoro ang boni notification download khainani bagai video ni description o riro norok download khainai norok nijebo naimanano naidoro download notification click here oro click khaigangke boni link mannai boni notification norok mannai apply jara ki khainani ichhok CISF ni borokni beton no kaham kungno chakri bo kaham aram ni chakri ni hinai mano hingangke boni download application form hingangke norok click khaikangke mannai boni official website hingangke oro click khaike mannai hingangke ani khajani taktai bo video angasu koloko khaiya norok no ang oro just boni on notification application form rok ang download khainai phone ang tabuk norok no talangai phonongnai directly boni notification o click khainai oro click khainai puila ko koro toma khaijak mane oro ni notification ang phonongnai bom tuija bahaija tomo kubui dena erengde norok bile phone khaiklang norok video no chayo nai tongdi ani khajani mare kising song je PDF notification kongno samani amo hingangke naidi amo ang oro download khainai ang norok no phone ka o video no chayo nai tongdi omni je sengjaknai himani boni opening date naidoro 23/9/2019 ni simi sengjagoi naidoro 2 number closing date naidoro closing date 22/10/2019 ar boni date bo rojak tongo naidoro closing date for notice ni bagai hingangke sini notice ni bagai hingangke naidoro tei bisa juda ko kherojak oro naidi 29 29 tarik 10 March 2019 osok jora rojak hingangke oro mane ang puila video jebo rojak amtoni rojak naidi oro tam talangnai tam constable talangjaknai naidi oro amtirok no naidi ar norok oboni part by part kheno naidi oro tam talangjaknai tam post naidi oro bo tongo oro puila o ang sajako video no naidi tam no sini ST rok tam talangnai naidi oro
state rok north east ni bagui hingkangke kuk talangjaknai 3 jon naidero ang tirong tei sana thanglai video belai khong no kolok kuk ongnai haini bagui ang norokno manchunai norok video no puilan simi paithak jora nainai tola o description o je link rojak tongo phone notification oro click khainai naidi je phone notification click khainai naidi norok joto details manano kaham kaino hingkangke norok video tei kaisa homo tongmani o download je application o application hingkangke naidi oboni from ang bono kaisa phone gano ani khajini mari kijing song naidi je ang from ni kok samani hingkangke naidi omo roll number rok ma suinai oro kota number rok o from hingkangke omo tam ma khaia norokom no part by part point to point ke norok suiji norokni address rok norokni documents rok xerox khainai borni logi omo rok khainai rui rohonde post office ni bisingtwi ar boni oro passport size ni photo rok nangnai engke oro naidi passport size ni photo nangnai oro tongo oro jotono ang asuk amo rok nung male female rok jotono select kaidi nini birthday date of birth rok amtirong no joto kichu thik thak ke rodi hingkangke ani khajani mari kijing song nang o video no asuk thaksinai hingkangke o video naithokjak hingke ang norokno PM Tripura ni bisingtwi tei waisa koinai ani khajani mari kijing song no o video no PM Tripura channel no like tei share khaimani yakolo subscribe khainai bell icon no click khainani bagui hambai jotono o phunukjak jora o tei waisa khakchangma yapro PM Tripura ni bisingtwi joto takuk tei bukchung.